Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan Amarket Central Asia va Mod Capitalning YouTube sahifalarida ko'rishib turibmiz. Siz bilan Amarket brokerlik kompaniyasi analitik Behzod va Mod Capitalning bosh mentori Suhrobbek. Suhrobbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli Mod Capital yubileysi jana shunday эле Markets brokerdик компаниясынын колдонуучулары кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен көптөн күтүлгөн биздин жума сайын тартылуучу базарга эки караш проектибиз дал ушул уланууда туугандар. Алдыда сиздерди толтура анализдер, результаттар и толтура билимдер күтүп атат. Так что видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Suhrobbek, birinchi o'rinda avvalambor dollar indeksini ko'rib bermasangiz bo'lmaydi. Bugun Fomus protokoli kutilyapti. Men bu haqda o'zim gapirib beraman. Hozir sizni tahlilingizni ko'raylik. Qani biz dollarni texnik tahlilda nima ko'ryapmiz o'zi? Так, давайте доллар индексинин өзүбүздүн анализибизди баштайлы. Туугандар, доллар индексинде эмне болуп атат? Доллар индексинде в основном бизде мурунку видеодогу так кичинекей болсо дагы результатыбыз вот бизде уровень сопротивлениясы чийилген болчу, уровень сопротивлениясы и астыда вот бизде уровень поддержкасын чийип койгон болчубуз, биздин тарыхыбыздан уровень поддержкабызды таап келген элек. Базар эмне кылды? Уровень сопротивленияны буза алган жок. Ложный пробой кылды, ликвидтерин снимать этти, дальше паденияны алды туугандар. И то андан тышкары бизде момдайынан тартылган линия трендасы бар болчу, но линия трендасы бизде пробитие болгону менен, как сопротивление пробития болгон жок, ликвид снимать этилди, дальше падениясын алды. Эми в данный момент эмне болушу мүмкүн? В данный момент туугандар именно money берчү чекит вот уровень поддержкасына жакын турабыз. Именно уровень поддержкасында турабыз деп да айтсак болот туугандар. В данный момент вот 4 сааттык таймфреймден уровень поддержкасына келип атат. ТВХ точка входа бизде дайыма 15 минутталык таймфреймде болушу керек. 15 минутталык таймфреймде эмнелер болуусу керек? Именно вот уровеньге келген учурда в данный момент кирип келди, уровеньге келди, все, поддержкадабыз, биз покупка кылышыбыз керек деген түшүнчөгө эмеспиз. Поддержкага келгенден кийин бизге именно ушул чекитте какой-то бир модель же болбосо какой-то бир структуранын жасалышын күтүүбүз керек. Эгерде никакой структура болбосо бул дальше падение болуп кетиши да мүмкүн туугандар, вот ошонусун дагы страховкасын алабыз. Эгерде бизде какой-то бир модель, разворотная формация, позиция, свечное поглощение же болбосо вот бир аз болсо дагы вот бизде линия трендабыз бар бул жерден, вот ошол линия трендабыз тоже пробитие боло турган болсо, өйдөгө бузуп денеси менен закрепление бере турган болсо, дальше покупка болуп кетиши мүмкүн. Эгерде мындай формациялардын эч кайсысын базар жасап бербесе, анда сиз билиң, бул ложный пробой же болбосо алдамчы аракет деп да түшүнсөк болот. Анткени базарда сигнал жок. Бул демек базарга кирүүнүн кереги жок. Сизди эч ким урушпайт, сизди эч ким куубайт. Вот рынокто позиция идеальный график барбы? Вот без проблем кирсеңиз болот деген түшүнүккө ээ болобуз туугандар. Менде в основном доллар индексине идея ушундай, H4 покупка зонага келген эсебинен биз эмне кылсак болот? Бир аз байга аракет кылып көрсөк болот. Биз айткандай ТВХ точка входа зоналарын берсе, эгерде бул зонабызда никакой реакция болбой турган болсо, таңда дальше падениясын көрсөк болот. Анткени базар именно 2026 31-ден баштап 07-31-ден баштап вот көргөн болсоңуздар, базар флетке түшүп калган, базар глобальный флетте пробой болгон тарабына движение болуп кетет. Если ылдыйды пробитие кыла турган болсо, вот пункт движениясы канча бизде? Пункт движениясы 665 пункт экен, вот пробойдон кийин 665 пункт дальше падение болуп кетиши мүмкүн. Если астын бузса, жогоруну пробитие кыла турган болсо, 665 пункт жогоруга өсүшүбүз мүмкүн экен. Бул бизде вот жогорудагы уровень сопротивленияларына туура келет. Вот ушул жактагы уровень сопротивленияларына чейин барышы мүмкүн экен туугандар. Астын бузса, астынан 655 пункт вот падениясын алышыбыз дагы мүмкүн. В данный момент доллар индексинде идея менде ушундай. Suhrobbek, tashakkur tahlilingiz uchun va men hozir o'zimdan qo'shimcha qilmoqchiman. Ayni fundamental tahlilda qaraydiganlar bugun O'zbekiston vaqti bo'yicha 23:00, balki Qirg'iziston vaqti bo'yicha 29:00, ya'ni 00:00 bo'ladi-ku, ertangi kunni birinchi soniyalar boshlanishi bilan bo'ladigan holat Fomus protokoli e'lon qilinadi. Bu Fomus yig'ilishi emas, Fomus protokoli. Ya'ni yig'ilishda bo'lib o'tgan gap so'zlar mana shu protokolda ochiqchasiga yozilgan bo'ladi. Aytaylik, mana shu
Siz bilan mana Suhrobek va man aytaylik FRS a'zosimizda fonimizda mana shu a'zolar qatoridamiz, ovoz beruvchilar qatoridamiz va foiz stavkalarini ovoz berishda esinglarda bo'lsa, ayni fonimiz yig'ilishida o'tgan safar a'zolardan 3tasi shu yig'ilishni o'zida foiz stavkasini ko'tarish kerak degan gapni bergan edi. Endi orada nizo paydo bo'ladi, ya'ni gap talashib ketishadi, boshqa bo'ladi. Qani kim nima deyapti? Aytaylik, Suhrobek degan u yerdagi mana shu qaysidir bankni rahbari va Behzod degan qaysidir bankni rahbari qaysi fikrda, sodda qilib aytganda, ya'ni ularni haqiqiy fikr yo'nalishini biz bugun protokoldan o'qiymiz. Protokol chiqishi bilan kamdan kam holatda impuls bo'ladi. Bozorda chakana savdo treyderlarini savdolarini hisobiga bozor ozgina yurib qo'yish mumkin, lekin protokolni o'qib xulosa qilamiz o'rtoqlar. Men ham o'qiyman, siz ham o'qing. Ana shu protokol e'lon qilingandan keyin uni o'qib tanishib chiqqaningizdan keyin xulosa qilasiz va bozor ham uni o'qib chiqadi birinchi o'rinda. To'g'ri, bu yerda algoritmik savdo bor. Algoritmlar hozir ChatGPTga tashlasangiz, albatta shularni o'zi ham hattoki bir necha soniyada o'qib qo'yapti. Protokolning xulosasini bera oladi va ularda endi ChatGPTni boshqachasi bordir. Endi kuchli savdo robotlarini ishlatishadi, hedge fondlar, instant treyderlar va shularni algoritmik savdolarda albatta kichik impulslar, ya'ni bozorda sirazi bo'ladi va bu XFT deb aytamizda, ya'ni bir vaqtning o'zida katta bozorga kirib sirazi chiqib ketadi. Vaziyatni baholab, undan keyin bozor qaytib qoladi joyiga, keyin yo'nalishini ko'rsalar. Qisqa qilib aytganda, yangilikni yaxshi ko'radiganlar uchun ayni 23:00 da O'zbekiston vaqti bo'yicha, Qirg'iziston vaqti bo'yicha esa 00:00 da yangilik bor ekan bugun. Endi mana shu protokol-ku mayli, dollar nima bo'lyapti o'zi fundamental deydigan bo'lsak, fundamental yomon iqtisodiy holatlarni guvohi bo'lyapmiz. AQSh iqtisodiyoti kutilgandan ko'ra kamroq o'sgan, ya'ni birinchi baholashni ko'rdik, ikkinchi choraknikini u ham mayli. Ish bozori 25 mingga qisqarib ketgan, undan oldingi non-farm ko'rsatkichi qayta ko'rib chiqilgan va hozir ishsizlar ko'payib bormoqda o'z aslida, lekin ishsizlik nafaqalari uchun arizalar topshirmayapti. Ishsizlik darajasi pasayapti, lekin sun'iy ravishda desa ham bo'ladi. Sun'iy intellekt hozir ish o'rinlarini olib qo'yapti. Mayli. Undan tashqari CPI, ya'ni inflyatsiya o'z holatiga qaytdi. Yaqin Sharq bilan urush boshlanishidan oldingi holatga 3.4 ga hozir qaytdi. Bazaviy inflyatsiya 2.5 ga qaytdi. Bu hammasi albatta dollarga bosim beradi, chunki yuqori inflyatsiya bo'lganida obligatsiyalar yuqori daromad keltirardi, lekin hozir nima uchun obligatsiyalar daromadligi oshib ketdi? 2007-yildan beri maksimumga chiqdi. 30 yillik obligatsiyalar daromadi 5.3% beryapti va undan tashqari etalon hisoblangan 10 yillik obligatsiyalar 4.7% beryapti. 2025 maksimum. Mana shu obligatsiyalar daromadligi yuqoriligi Suhrobekka va manga o'xshagan investor bo'lsak, bizlarni jalb qiladi o'ziga. Katta puli bor investorlar ayni obligatsiyalarni sotib olib ko'proq foiz beradi deb dollarga o'tadi. Dollar shu talabda biroz qo'llab-quvvatlab olyapti va Yaqin Sharq hozir Tehron bilan, ya'ni ikkalasi o'rtasida kelishuv yo'q. Yaqin Sharq bilan AQSh bilan to'g'riroq, AQSh va Yaqin Sharq o'rtasida kelishuv yo'q, hozircha tinchib qolgan. Tramp esa Ormuz bizniki deyapti. Bu yoqda ortiqcha gap so'zlar bor. Shuning uchun shovqin ko'p bozorda e'tibor qiladigan bo'lsak, albatta dollar hozir xavfsiz boshpana sifatida ham bir tomondan qo'llab-quvvatlov topyapti, lekin markaziy banklar haligacha oltinni sotib olyapti. Bu esa albatta dollarni jozibadorligini biroz pasaytiradi. Qisqa qilib aytganda, bugun FOMS protokoli e'lon qilingandan keyin bozor shu yo'nalishni aniq topib oladi va aytaylik, FOMS protokolidan keyin yarim soat o'tib yaxshi impulslar bo'lsa, bozor bitta yo'nalishga tushib olsa, ana shu yo'nalishda ko'proq paytda qarashni maslahat bergan bo'lardim. Chunki ayni shu FOMS protokolda hozir Suhrobek chizib bergan kanal buzilish ehtimolligi ham mavjud. Ayni buzilgan tomonga katta ehtimol bilan xuddi shuncha, ya'ni katta hozir flatni darajasicha yana yurib berish ehtimoli bor. Suhrobek ko'p gapirib yubordim. Albatta, keling yevro dollar juftligini ko'rib bersangiz, undan keyin ko'pchilikni kutirmasdan oltin va bitcoin bilan videoni yakunlaymiz. Так, туугандар, именно евро-доллар парасында эмне позиция болот? Так, бизде мурункусунда чийилген именно уровень поддержкасынан, вот көргөн болсоңуздар, именно ушул жерден реакция алып жогоруга карап көздөй кетти экен. Кайсыл жерге чейин барышында вот бул жакта уровеньдерге чейин деп көрсөткөнбүз. И то биздин уровеньдерге чейин баанын жеткенин көрсөңүздөр болот экен туугандар. Так, дальше эмне болушу мүмкүн? Именно ушул уровеньден бир аз ложный пробой, и то флет движениясы пробойдон кийин вот флеттин размеринче жогоруга жүргөн, формация боюнча вот бул жердеги уровень сопротивленияга барышы керек. Уровень сопротивлениядан реакция алышы мүмкүн. Кайсыл жерге чейин? Бул жакта ликвиддер топтолгон эмес. Андан астыңкы вот минимумдарга чейин падение болушу мүмкүн туугандар. Вот формация менен в данный момент ушундай, анткени базар накопления боюнча вот глобальный таймфреймден көрсөңүздөр дагы прям идеальный сел зонабыздан разворот алган туугандар.
Формация боюнча идея берсек, кичинекей таймфреймде как поглощение, разворотный модель, тренд линияларын берсе, биз рынокко кирсек болот. Бизде бул жерде вот дагы бир локальный линия трендасы бар. Вот ушул линия трендасына бизге третье касание болуп отработка кылып бериши мүмкүн туугандар. Вот көргөн болсоңуздар, именно ушул линия трендасына чейин как третье касание и линия трендасынан откат болушу мүмкүн. А если линия трендасы бизде пробой боло турган болсо, дальше падение болушубуз мүмкүн. Кайсыл жакка чейин? Анын астындагы уровеньдерге чейин туугандар. Формация боюнча ушул уровеньдерди өзүңүздөр үчүн видеону токтотуп чийип алыңыздар. Прям базардагы эң күчтүү SNR зоналар деп билсек болот. Базарда иштеп берүү ыктымалдуулугу өтө жогору. Так что идея келгенде, зонабызга келгенде, формация боюнча идея берсе, прям идеальная сделка кылсак болот туугандар. Так, евро-доллар парасында в данный момент менде идея ушундай. Мен доллар индекске болгон корреляциясынын натыйжасында бир аз сел көрүп атам. Кайсыл жерден? Вот сопротивлениядан көрүп атам. Да, бул ложный пробой кылып жогоруга бузуп өтүп, ложный пробой менен падение болушу да мүмкүн. Же болбосо буну бузуп ретест берип, дальше жогоруга кетип калышы да мүмкүн. Ушул жагын дагы страховкасын ойлонуңуздар туугандар. Формация именно ушул жердеги покупка либо продажага каралган формация боюнча идея кылсак болот. Анткени именно ушул жерде базарда H4 прям идеальный сел зона, H1 таймфреймде вот прям идеальный уровень сопротивления. Демек ушул жерлерден разворот болушу күтүлүүдө. Surovbek, aynan tashakkur tahliliz uchun. Biz yevro dollar juftligini bugun fundamental omillarga asoslanib yuqoriga baholadik. Bunga yana qo'shimcha aytib o'tmoqchiman. Yevropa Markaziy bankini 9-sentyabrda yig'ilishi bor va stavkani 250% oshirishni ehtimolligi bor. Ya'ni 25 baziy punktga deylik, hozir 240 ga 25, 265 gacha oshirish ehtimolligi bor va bu hozir yevroni qo'llab-quvvatlayotgan omillardan biri. Va undan tashqari yevroni asosiy driver hisoblangan Germaniyani ZEV kutilmalar indeksi bo'yicha kutilgandan ham yaxshiroq ko'rsatkichlar bor. Bu ham qo'llab-quvvatladi va umumiy holatda yevroni o'zini ham ZEV indeksini ko'radigan bo'lsak, bu ham yaxshi chiqdi kechagi yangiliklar va undan tashqari bu holatda foiz stavkalarini oshirish ehtimolligi 90% deb baholanayotganiga qo'shimcha hammasi dollarni hozir noaniqlik fonida qolayotganligi, iqtisodiy zaifligi, sentyabrda balki AQShdan hozir foiz stavkalarini ko'tarish ehtimoli kutilmayotganligi, balki Yevropadan kutilayotganligi yevroni jozibador qiladi va yevro dollarni yuqoriga tortayotgan fundamental omil shu. Lekin agressiv birdaniga yevro dollarni yuqoriga tortmayotgan omil esa dollarni ehtimollik kuchayib ketishi, ya'ni Fons protokoldan oldin bozor ehtiyotkor. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, hali urush tugamagan, bu ikkinchi masala va undan tashqari o'rtoqlar, hozir Germaniyada 190 mingta, ayni 2025-yilda statistikasi e'lon qilindi. 190 mingta kompaniya faoliyatini to'xtatibdi 2025-yilning holatiga ko'ra. Bu 2026da undan ham ko'p bo'lishi mumkin. 2024dagiga nisbatan o'rtoqlar 10% ga ko'p, ya'ni 19 mingtaga deyarli 20 necha mingtagada ko'p o'sha ish o'rinlari qisqarib ketgan kompaniyalar faoliyatini to'xtatgan. Bu degani sun'iy intellekt ishni olib qo'yapti degan signalni ham beryapti yoki iqtisodiyot yaxshi emas degan signalni ham beryapti. Bu faqatgina yevroni agressiv bayga ketib qolishini tiyib turgan holatlardan biri va yevro dollar juftligi fundamental omilda o'sishga moyilligi bor. Surovbek, oltin treyderlarni ko'p kutmasdan aynan oltin tahlillarini ko'rib bersangiz. Так, в данный момент алтында эмне позиция болуп атат туугандар? Бизде мурунку видеодо вот локальный линия трендасы бар туугандар. Качан гана ушул линия трендасы бузулса, вот бул импульска жараша коррекция болушу мүмкүн deyilген. И то коррекция бул жерге чейин болгон экен. Азыр мен бул уровень сопротивлениясын чийдим. И то дальше базар бизде flat движениясында, глобал flatте базар эч жакты бузуп өтө албай атат, жогорунда калдыйт да. Анткени именно flat стратегиясында, flat теориясында иштеш өтө идеал. Максимумга барат, сел аласыз, минимумга келет, бай аласыз. Формация боюнча прям идеальный ТВХ зоналарын дагы сизге базар жасап берет. Вот көргөн болсоңуздар, H1 таймфреймде прям идеальный уровень сопротивлениясы бар. И то эмне кылып атат? Минимум поддержкага келбей атат. Демек бул жерден бир аз откат минимумга чейин и минимумдан потом анан реакция болуп кетиши мүмкүн. Жогору жактагы уровень сопротивленияга келгенде вот дагы бир линия трендасын жасап берип атат. Бул линия трендасын вот пробитие, дальше ылдыйга падение. А азыр в данный момент вот уровень линия трендасы жасалып атат. Демек линия трендасы качан пробитие болсо, жогорку зонага чейин покупка болот. Вот алтында иштей турган идеальный стратегия сиздер үчүн ошол. Эми вот
алтын кымбаттыгы эсебинен 0,01 лотко 10 пункт движения, это 10 доллар. 10 пункт эмес, давайте сиз бир күнгө 20 пункт движения кармаң, сиз үчүн это норма. Мисалы үчүн бир күнгө 20 долларлык позиция. Анткени 20 доллар Өзбекстан и Кыргызстан времясында дагы, убактысында дагы в данный момент бир күндүк жашай турган прям идеальный акча десе дагы болот. Анткени 20 долларга вот бир күндө прям идеальный жашайсыз, жакшы жашайсыз деген маанидә айтылып атат. Не обязательно мага чоң сумма дейилбей, вот кичинекей суммалар менен дагы өзүңүздүн тиричилигиңизди улантсаңыз болот. Идея боюнча вот линия бузулса, покупка buy сделкасы ачылат, стоп-лосс минимумдан алды да, 1:2, 1:3 соотношение кармап кетсеңиз болот. В данный момент третий касание болуп аткан эсебинен ылдыйга дагы бир падение алып өсүшүбүз мүмкүн. Вот бул жака чейин өсүп, түшүп, потом анан бул жактан реакциябыз болушу мүмкүн. Же болбосо эгерде бизде бул линия трендасы пробитие боло турган болсо, туугандар, дальше падениябыз болушу мүмкүн. Кайсыл жака чейин? Анын астындагы уровень сопротивленияларына чейин, туугандар. Так, в данный момент менде идея ушундай, туугандар. Если что, сиздерде кандайдыр бир идеяңыздар болсо, формацияңыздар болсо, комментарийге сөзсүз түрдө жазып коюңуздар. Комментарийди биз сөзсүз түрдө окуйбуз и позиция боюнча сиздер үчүн жагы жаңылыктарды кошконго аракет кылабыз. Менде идея ушундай. Sho'bek, oltin tahlili uchun tashakkur. Biz aslida oltinni bir tomondan selga ham qarayapmiz-da. AQSh dollarida obligatsiyalar bor ekanidek, obligatsiyaga talab bo'lar ekan, oltinni sotib, obligatsiya sotib olishadi. Oltinni ushlab turish qimmatga tushadi. Shuning uchun albatta obligatsiyalar daromadligi oshsa, biz xavf pasayotganining guvohi bo'lar edik. Endi bugun o'rtoqlar asosiy yo'nalish hal bo'ladi. Texnik imkoniyat qidirib, albatta asosiy yo'nalish bo'yicha savdoga kirish kerak. Xo'p, biz hozir kriptoga o'tib ketishdan oldin o'sha bozordan asosiy driver hisoblangan VTI ni ko'rish, brendlarni ko'rish, qaysi birida bo'lsa ham esdan chiqibdi. Men endi kriptoni ko'ramizmi demoqchi edim. Suhrobbek, agar imkoni bo'lsa, VTI ni ham ko'rib bersangiz. Sodda qilaman, bu yerda ko'p gapirmayman. VTI hozir fundamental buy ketyapti xolos. Endi texnik nima deyapti, shuni ko'rib bersangiz. Так, техник анализде в данный момент bizde именно VTI нефти мурунку видеонун вот результатына чейин дагы айта алабыз, и бул бизде дальше продолжается. Анткени VTI глобальный таймфреймде, H4 таймфреймде вот Elliott толкундары боюнча биринчи импульсивный формация, вот биринчи импульсивный формацияда дайыма Fibonacci 0 уровени минимумга, импульс бүткөн жерге 100 уровенин коесуздар. Вот ошондо сиздерге прям идеальный разворот чекиттерин таап берет, туугандар. Бул Elliott стратегиясы боюнча Fibonacci. И то Elliott'ун как именно Fibonacci'nin 38,2, 23,6 уровеньдерине келгичекти. Вот бизге линия трендасын точка входа катары жазап берген. И то бул линия трендасы пробойдон кийин вот прям бизге мурунку видеодо вот в данный момент пробитие кылып аткан. Дальше продолжение тренда болуп атат, туугандар. Эми бул сделканы именно ушул позицияны кайсыл жерге чейин кармап турса болот. Качан гана вот астыңкы линия трендасын VTI бузуп жабылса, биз дальше продолжение трендна сел кылып кетсек болот. Бузмайынча биз покупка идея, buy идеясынан кайтпайбыз. Кайсыл жерге чейин барышы мүмкүн? Вот 1,618 уровеньне чейин барышы мүмкүн, туугандар. Вот менде идея VTI'да только долгосрочно swing trade үчүн покупка. Кайсыл жерге чейин? 110.96 басына чейин. Менде нефтте идея ушундай. To'g'ri aytasiz, urush tugamasa bu hali beri qaytmaydi. Endi esa kripto treyderlarga yetib keldik. Mana bugun videoni biroz tezroq qilishga harakat qilyapmiz. Suhrobbek, bu uchun albatta rahmat. Batafsil ma'lumotlar, lekin tushunarli hammasi. Qancha qisqa bo'lsa ham Bitcoinni ko'rib bersangiz va videoni yakunlasak. Так, биткоин, туугандар, в данный момент узак мөөнөттүк флеттебиз. Узак прям долгосрочный флеттебиз. Көрүп атасыздар, касаниялар слишком жогору. Базар глобал флеттен чыга элек. Сода кылбауну сунуш берем. Анткени флетте сиз билбейсиз, баа кайсыл тарапка пробой болушун. Кыска мөөнөттүк скальпингдер пойдет. Узак мөөнөттүктөр уже в данный момент именно нефть үчүн туура келбейт, туугандар. Именно биткоин үчүн туура келбейт, кечиресиздер, нефть деп алдым. Именно биткоин үчүн кыска мөөнөттүк, как daily trade десеңиздер, вот булар бир аз туура келбей калат. Анткени ложный пробойлор, узун шпилкалар вот сиздердин стопуңуздарды илип коюшу мүмкүн. И именно биткоинде ушундай теория бар.
Американский сессия кирип келгенде вот дайыма бизге момундай бир импульсивный аракеттерди берет. Вот аракет ушул кыска аракет мен үчүн жетет десеңиз, анда американский сессияда өзүңүздүн как стилиңиз боюнча точка входа тапсаңыз болот. Но в данный момент да, профессионал трейдер дагы мына идея таппайт. Мен в данный момент биткоинде идея көрбөй атам. Только ушул флет теориясы, флет базар каша машанын ичинде. Вот качан ушул флеттен чыкса, анан мен соода кылганы идея кыла алам. Флеттен чыкмайынча туугандар туура түшүнөсүздөр, биткоинде идея жок. В данный момент ушул флет теориясы, флет кайсыл тарапка пробой болсо, вот ушул флеттин размери кандай болсо, вот ошол размерде дальше продолжение болушу күтүлүүдө. Ulug'bek, rahmat tahlilleringiz va vaqt ajratib biz bilan ayni o'z bilimlaringizni ulashayotganingiz uchun. Obunachilarimiz tomonidan albatta kim Ulug'bekning tahlillaridan foydalansa, albatta kommentariyga yozib qoldiring. Qaysi juftlik sizga kerak bo'lsa, ana shuni ham yozib qoldiring. Agar biz imkon topsak, albatta unda ham fundamental, ham texnik imkoniyatlarni qidirib ko'ramiz. Ulug'bek, yana bir bor rahmat sizga. O'rtoqlar, albatta obuna bo'lmagan obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin. Так, туугандар, баарыңыздарга рахмат. Видеону аягына чейин көргөн болсоңуз, сөзсүз түрдө лайк, подписка кнопкасын сөзсүз түрдө басыңыздар. И бул биз үчүн мотивация болот, и видеону көбүрөөк адамдар көрүшү үчүн дагы как мотивация и колдоо болот, туугандар. Так, сөзүмдүн аягы дайыма өзбек тили менен айтканда ананага как мас келген жол менен өзүңүздүн кичинекей болсо дагы депозитиңизди, кичинекей болсо дагы заводуңузду сактаңыз. Бир күн келип, бул заводуңуз чоңоет деген үмүттөбүз, туугандар. Рискти контроль кылыңыз, өзүңүздүн депозитиңизди сактаңыз.